of pharmacy, that you consider the welfare of humanity and relief of human. Minisita w'ebyobwegyese Janet Kataha Museveni niwe abari kumujegi mukuru aha mukoro ogwo kujweka abeegi abaherize emishomo yabo aha itendekero ery'Ambarara University biito ogu yajwekerwa Dr. Muyingo nawe ori minisita o ministry y'ebyobwegyese kandi ogu yahabura eminyeto okureba ngu abariyo nibateekateeka kushoma hamwe na nabo abariyo nibashoma bayetantara omuze gwo kushoma ebintu ebitiine mugasho omu maisho bakafa kutunga za degree na bwanyuma baheza kushoma bakatandika kwefuuza. Bagende mu byalo balage ddala bafunye obukugu basobozesa okuyiiya basobozesa okusaawa emirimu basobozesa okugaggawaza ensi yaffe. Njagala ekisinga obwegiri mu byalo esinga n'abantu kwetagasa musaffe busa abaana abakusomesebwa wano abasawo kwetaga abasawo bangi ogende mu byalo omuwereze eggwanga lyamulera mu ikulamu. Ogu yagira ngu enteekateeka ey'okuhindura omuringo ogw'abaana bari kushomamu gyete curriculum ngu bakikozire nk'omuringo gumwe ogwo kugira ngu omwegi aruga ahansi na bwanyuma yaza kuhika omu matendekero agahaiguru babe nibamanya ngu hariho okushoma ebintu ebirikwetaagisa ari kugira ngu eki nikiija kuyamba omwegi okuruga omu itendekero aine eki arikubaasa kukora okusinga okugumaaho atiine eki arikukora kandi ashomire. Amasomero gano bagezeeko okulaba nga bafaayo nnyo okumanya job market yeetaaga bukugu ki era babeere beteefuteefu okukyusa wala okwongeramu ebirungo mu kalikulamu yaffe empya kisobozese abaana baffe okugenda okuva mu masomero bajja mu katale k'emirimu akaliwo. Kyeŋŋamba kiki okwendafuna mutwalo waffe nammwe abali mu yunivasite bamutereeza mwongera okulongoosa mu kalikulamu mutuusaamu buli bbanga oba nti abaana bafuluma mu yunivasite beebo akatale k'emirimu tebeetaaga ng'abakozi. Ogu yayongera yasiima bebembezi b'itendekero eri bebembirwe Professor Celestine Obuwa ari kugira ngu itendekero eri libasize kuba ery'omutaano. You champion accessibility and inclusivity, ensuring that this university welcomes students from all walks of life, broadening the internationalization agenda of the university with more and more full-time international students, let alone occasional ones. Professor, you embrace the transformative power of education and strive to make it available to all who sought it. This dedication has undoubtedly shaped the lives of countless individuals, empowering them to reach their full potential, epitomized by the increasing number of postgraduate students, especially at PhD level. Ogu yagira ngu Uganda eine amatendekero mingi agari mu makerere ngaga government nago ni mingi ngu hariho n'agabantu buntu agakanyire eki yagira ngu eki n'ekintu ekiri kureetaho eky'omutaano omu by'obwegyese. Gavumenti ejja bayitadde ssente nnyingi nnyo mu matendekero agawaggulu era ejja kwongera okussa ssente mu matendekero agawaggulu kubanga obwetaavu bw'Abannayuganda mu kusomesa abaana ebiva eyawaggulu kugenda bweyongezi abaana beeyongedde obungi ate nga n'okusoma basoma bulungi n'amagenzi bagalina so gavumenti ejja kwongera okussa lwaki abadde batukunaana lwaki mukola yunivasite ebintu mu kirabo abaana beeyongedde bungi n'abasomesa baffe abaana abasomesa bapeetiri awo tubafunye ali n'abalala abo bajja so njagala tuwagire gavumenti puroguramu eyokola nti omwana wa Uganda agenda mu ssomero amalako sayibo ate bwagimalako n'agenda kundala okuka ku PhD. We orikurira itendekero Professor Obuwa aha mukoro ogu yagamba aha bintu na munonga okuba tiine sente eziri kwetaagisa omu kubaasa kukora ebintu bingi ebashemerire kuba nibakora. More money so that we can grow as an institution and we build for this country. Not that I'm not quoting McKay, but I'm saying universities are supposed to be developing for the country, and that's what we're asking for. So,
bamwe ahabeegi abaheza emishomo yaabo basiima abazaire kandi basimana n'itendekero ahabw'akaire aku babahiire okugira ngu babase kurugamu bari abantu b'omutaano. Abantu takumaitaji ambeereddewo nnyo abasajja abalala baganda naye yambeeredde kimwakikoze muteera